Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puhwa syederalun ban banduk. Sehat bila Allah. Trip obusi ana obusi TV video. Trip. Di wate tekalon bak media macam isu na, macam perkara na dan macam terjadi na di Bumo Aceh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bahkan dalam kelompok pun terjadi ceribri sebi grodo kan. Jadi nasi tak dengar athe pajuh kap lung dum antek yang na dalam PA nyo kadi kena rancang lom, kadi kena pegah lom haba memeh ke perkara isu ke bulan 8 dikena kibarkan bendera bulan bintang. Nyan kabih hayat awak nyan cidaram tuah. Nyan awak nyan kabih cara, kabih upaya awak nyan untuk diminta sokongan bak masyarakat. Di kepada Cedralun, bangsa Aceh, bangsa Lun Gasih, bangsa Lun Sayang. Jadi kalinyo bekli nebi suara. Yang nasihat kap tulung, bah beri anging mentong, bah diajak mentong masyarakat. Yang namun bekli nebi suara kalinyo yang akan ukur so mentong yang dikena calon draw ke sebagai gubernur Aceh. Yang namun kalinyo dalam doah bekli nebi suara. Jadi menyokan nebi suara li urung drone lom permasalahannya perkara penghancuran aduh bangsa Aceh akan mutamah lom dalam doah. Jadi perti ase PA yang na dalam parlimen bah di mekeng sabi grodo. Kagak pedih li Allah jino bacu-bacu yang awak nyan ka di mekap sabi grodo. Sabi grodo awak nyan ka di mekap jino. Di kalinyo urung drone menyenebi suara lom ke awak partai PA maupun ke partai PNA. Jadi urung drone ka siap-siap untuk menerima pu yang kali terjadi berarti 15 tahun yang kau likut. Pu yang kan nikmati li urung drone bahkan hanya dengan suara mameh, isu mameh, perkataan mameh di saat di atuh panggung sandiwara. Di saat katoto pilkada maupun pilpres segala macam yang awak nyan karena untuk diminta cara dirangkul rakyat Aceh seolah-olah awak nyan mempedulikan atuh rakyat Aceh, atuh bangsa Aceh. Inun kalau mentong ciram tuah padumpeluh boh janji yang nasaboh ditepati li awak partai PA, partai PNA, partai segala macam. Hana ciram tuah. Yang na urung drone hancur binasa, rusak akidah. Bermacam-macam ka terjadi di Bumo Aceh nyo. Di Bumo Aceh macam-macam ka terjadi. Jangankan rakyat biasa jino ulama ngan ulama urunyan saling debat, saling memperdebatkan masalah hukum, masalahnya karena urung Aceh nyo hana sabuh hati li. Urung Aceh hana li sabuh hati. Wate di saat abusi pegah masujih, urung drone bengih gelun. Pakolun hina ulama, pakolun caci maki penguasa zalim. Jadi urung drone semikir ciram tuah yang toh ulama yang lun hina. Pekeh na lun hina ulama warih Nabi, ulama gegasih li Allah na lun hina. Hana lun hina ulama-ulama yang malim. Ulama-ulama warih Nabi hana lun hina. Benar tu pule urung drone. Nyodonya kata waki. Rame ulama jahe didong atuh pintu penguasa. Jadi ruh lun bahas haba-habasot sabi. Ni bak video. Ruh lun bahas haba-habasot. Karena menyelum sambung haba dalam perkara populain yang dilikut urung drone lupa. Tuo. Jadi hana boleh lumput panjangkan masalah perkara masalah-masalah lain. Nyo perkara yang kerap toto pilkada dalam perkara mencalonkan drone sebagai gubernur urung drone sedam tuah. Dibi berangkap pujit pu dibi jakrong pu dibi bruh dibi nyo dibi jeh urung drone siap menerima nyan hak drone. Micok. Baik nu tulak. Nyan baik nu tulak. Cok laju nyan hak drone tu hata drone tu. Hata drone tu. Kau nak tagap tak paju. Jadi urung drone ni cok. Cuma lun harapkan bak bangsa Aceh, bak bangsa yang lun gasih. Baik sampo nebi
suara lom di saat katoto pilkada. Nyo karap toto lom awaknya nyo kadibalom ikayat musang lom kurung drone sidram tuah. Nyo ikayat musang kadi kena balom bermacam isu untuk ditung hati masyarakat. Di menyurung drone galak lom kena pupanyang gedang kontrak penipuan lom dari partai nyo nyan kata pulang ba urung drone. Kalun pulang ba urung drone lun cuma sebagai bangsa Aceh untuk mengingatkan bangsa. Baik sampo le ta dengo haba ia kayat musang haram jedah pengkhianat yang katipe perjuangan indatu tu sedam dua beh. 15 tahun yang ka dicok deme pu yang ka. Peng hana tepu-tepu peng di bumi Aceh yang diserahkan oleh pemerintah Aceh yang namun masyarakat mantong tro bangsa lun. Nyo gaduh hafai-hafai Aceh seramo Mekah. Hasil melimpah pusaka kaya. Nyo baik hafai-hafai nyam siram tuah. Hana suah li tafai. Dan nyo ka masa dijajah li bangsa dro. Li pengkhianat antek pang tibang. Kadi tamah lom, dikenuk tamah lom kontrak jajah atih bangsa kita nyo. Di menyurung drone galak kena sambung kontrak dijajah lom li pengkhianat bangsa yang kalun serah ba urung drone nu pitrok gedeh si Malik Mahmud si tuha put haram jadah laknat tilah yang ka kuasa nang dro nepoh gedeh nyan ante poh bangsa Aceh ante poh Yahya anak syuhada nyan ke hawaknya hai sidram tuah. Saboh hanjut tak pakai antek yang na dalam partai. So mentong. Ngon Yahudi mentong got Yahudi hana dikhianat atih bangsa dro. Pengkhianat yang na dalam partai Aceh dikhianat atih bangsa dro. Bahkan dipoh atih bangsa dro untuk direbut jabatan. Nusike sedam tuah so yang poh Tengku Abdullah Syafi'i. So yang poh tokoh-tokoh Aceh. So yang poh Tengku Hasan Muhammad ditiro. Benda tepu sedram tuah Tengku Muhammad Hasan ditironya nakeh diracun le antek Yahudi Malik Mahmud ngon si Zaini Abdullah. Ba rumah sakit di Sigli dipasang racun ba asi. Dan awaknya racun, awaknya yang cekak Tengku Hasan Muhammad ditiro di saat meninggal dro ke Tengku Muhammad Hasan ditiro di rumah sakit Zainal Abidin. Maka sedram tuah babah kuboh hijau di tebit lambabah. Racun dibi racun ke Tengku Hasan Muhammad ditiro dan dipoh Tengku Abdullah Tengku Abdullah sedram tuah dipoh cit le antek-anteknya. Ben ke so yang poh Ishak Daud. So yang poh ulama Aceh. Ulama Aceh yang poh bangsa Aceh. Yang poh wali nanggro, yang poh panglima Aceh. Dalam tuah. Jadi di saat Abu Syik sabe dipegahnya urung don hana mengerti. Melagi thang ke malun. Melagi thang ke lun. Nampak lun pu. Kunuk calon do ke wali nanggro apa? Hana sedram tuah. Hana nit kumung be pade pi, hana lamate pi. Ke perkara-perkaranya necok nanggro, bermakmu nanggro bangsa lun. Ada lun berjut ke generasi yang soleh tengok. Berjut tamat nanggro kedua tu. Sabo sampai tabe dijajah. Dijajah li Belanda Jawa, dijajah li Jepang, dijajah li Indonesia Jawa. Ini kan dijajah li perti antek yang na dalam partai PA maupun PNA. So mentong hanjut tak percaya antek-anteknya. Yang pelet talit le Malik Mahmud Al-Haitar laknat tilah. Anak bajunya nilai yang payah, yang wajib tak talit atuh muka bumi Aceh. Yang gara-gara anak bajing yang tiro dipengaruh ubena antek-antek lain. Sihir tegahat dipelara oleh Malik Mahmud. Ino baik tak pegah apa lain jangankan rakyat biasa ulama mentong sanjung ke Malik Mahmud. Bahkan gebi suara li ulama. Kerana ulama pelai jabatan, pelai tahta, pelai proposal, pelai untuk bertedong lom dayah belagi istana Bogor. Yang tujuan memandum. Bandung jino kan pegot bisnis ino. Pulam dayah di pegot bisnis ka jino. Pulamkan tu korupsi meraja lela. Hukum po tu relay laju bangsa umat Islam Aceh. Hancur binasa laju yang berutma ke. Gaduh kau upa boh lam dayah itinang.
Gaduh hafai-hafai pekong hukum. Hukum ma ke kapedang. Kon kapedang hukum po dengan karena Allah. Kabut kitab panjang-panjang. Iman ke hana. Kapegala hukum po ta Allah. Kapegala hadis-hadis Allah. Ayat-ayat Allah. Binatang palih. Pegot hukum kanana laju makaluh-luh ju pegot hukum. Tanggungjawab hana membacu. Gaduh katunduk ke berhala Pancasila-nya. Pu hana ke depu murtad ke? Pu hana ke depu musyrik ke? Menyuka pekong-pekong hukum po Allah. Menyuka pekong-pekong hukum berhala Pancasila-nya ka kena pelikut hukum po Allah. Demi ketegakkan Pancasila-nya ka tim tunduk ke penjajah binatang palih. Kin yang meserban jino hana the kuntung. Hana the kuntung. Yang nepreh dua roti. Nepreh dua roti yang betul-betul keturunan ulama jamun. Ulama awal. Waris-waris daripada Nabi hidup. Nepreh dua roti akan gemesul urungnya. Jadi baik sembarangan. Menancit ulama-ulama haram jadah jino api. Hina ku ulamanya, pegah kesat ku ulama je. Macam-macam nah. Melagi sangkit urung karang kitab. Ulama jino. Apa malim tah yang nak malim mana muribah pih raya UBB kapai je daya. Nah yang malim, mutabah hana mandum tunduk ke berhala Pancasila. Bahkan ino anu ulama ino dalam pemerintahan dum ino. Tak pegah. Gaduh pasung ayat berhala tapi. Gaduh pasung undang-undang Jawa berhalanya tapi. Aso lam nanggro Aceh dicok laju bangsa ke dijajah. Ditemanya kenle Indonesia, provinsi termiskin di Indonesia Aceh. Kini cuba fikir padahal nek awaknya ni natu kedanyo yang bibu. Tapi hanan rasakan urung drone. Yang menyerta cek bangsa Aceh kadang namu 80 90 kadang mesti pade pihak tam pernah gerasa hasil bumi Aceh. Yang gaduh hafai. Aceh seramo Mekah hasil melimpah pusaka kaya. Apa dicok pusaka kaya yang kaya ai kedeh Jawa cok. Dikut di Aceh di Pulau Kedeh Jawa. Urung Aceh rahung duduk tulung pajo. Yang kau kelimeh di bi ya. Hana nu the kuntung. Nya dak dicok damai mai damai tunduk ke berhala Pancasila untuk melupakan Aceh merdeka pertil antek dalam yang cok damai MOU nya. Damai ke perut mai, damai ke kanot mai didum. Malik Mahmud anak bajing palih kilo. Gijeh Fir'un. Haram jadah. Awak belo barang bekas. Anu tegah haram jadah kilo. Darah bui kah Malik Mahmud. Menancit antek iak ke boh jen dum ya. Jaitat ka dikut. Ditunduk ke Malik Mahmud. Ditunduk ke situ haput. Tahu awaknya pun malaikat. Yang perti antek pengkhianat bangsa Aceh si dalam tua. Anak suah tat na tunduk. Nurhom ngon lumo menyo dijak bajalan. Menyojib na thumbo laju ngaka put laju bau tak laju hambo sebo. Yang penutuh na dua roti kon hana. Depreh dua roti. Jino jut di lambung gatih laju atih langit hana pupu. Preh mata. Menyo bangsa Aceh kabih kesabaran. Nah, naik tu meja jak dengar ia kayat musang le. I kayat najis dumpane to dengar lah. Janji merubah janji tapi saboh janji hantam pernah didapati. Di saat mencalonkan dronyo kenyo kejih nyantung ngete ba rakyat. Ngete tak pegah salah. Menancit ke perkara Abu Malaya Kairok. Kadihina bapa PLT nya kalau lom berdebit video cuma hana lom pegak video live. Kalau lom berdebit ke Abu Malaya. Yang video yang dirop Abu Malaya jenuh yang dihina PLT. Wajar saja dihina le Abu Malaya ke PLT. Laknat tilahnya memang antek PKI laknat tilah je. Menyokon ji bijeh PKI. Pu pasai dia terimong Cina TKA waceh. Pu pasai dia tes corona waceh. Tes masalah. Pu pasai. Kon kena jak tanam racun dalam tubuh. Kalau lom pegot cik ke video Abu Malaya saboh cuma hana lom publikasi lom. Di saat lom pegot bunuh video left, hana lom publikasi lom. Kon hana lom bantu Abu Malaya. Nyoknya yang boleh Abu Syik pesampo jadi syedam tuah yang mubahagia.
Papi lun hina ni caci maki le urung dron nu fitnah ate lun dan tuduh ate lun barang kapu. Lun siap lun terima menyahai lun tunate lun temena hi balik. Lun balah tuna komen urung dron menyakan ba fitnah ate lun. Yang kena lun yu bertanggung jawab. So yang ba fitnah ate lun tung sembayang pesuki tubuh mat kitab suci Al-Quran yang kaluh tuduh yang kaluh fitnah lun barang kapu. Menyodron mengaku drone umat Islam. Dan menyuruh drone tuduh lun yang berfitnah atau ulama ataupun atau pengkhianat bangsa Aceh yang kan curiga kelun yang kan tuduh kelun macam-macam bagaw lung mat kitab suci Al-Quran pesuci tubuh musumpah nyo yang pulai usi no payah tak selesaikan nah berjelas-jelas bacu payah yu pesuci tubuh yu mat kitab suci Al-Quran nyamban no payah terperut. Jadi nyo yang pulai busi pesampo siram tuah berhati-hati dah dengan antek-antek yang na dalam partai PA nya berhati-hati dah. Jadi hana suah nejak dengung ia kayat mameh ia kayat musang janji-janji antek Fir'un PKI laknat tilah pengkhianat yang na dalam partai PA maupun PNA bahkan partai-partai lain. Sira PDA segala macam. Hana suah nejak bi suara letat ino antek yang ka minta sanjungan bak rakyat Aceh. Ada ke perkara haji drama lun depu Bandung cik hana suah jak mitanan hana suah jak publikasi memang rakyat Aceh sebahagian hana ke depu tapi urung tigam pegat minyan mandum tak depu haji drama pu dia cerita kenonyo yang pulai lun pesampo bak urung drone terima kasih wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam doa